Kore nandi nikijoki mayimayie nena ninyain. That's my problem. Na the name unafaulu. In fact, ore bae pikijoki ore pikin discourage nanu kitareto oleng. In fact, and that has been my law. Na nina survival life. Tenikijoki kegol ena na kaas. Amu kayieu ake na kaatum aitoki paajoki tokoro because I will prove you wrong. Na kama nakata unafaulu. Of course. Ore na dei na ore shi the problem ore shi ewuei nenang iltung'anak kumok na entoki naji ooteneji. Yes. Yani ngasa ifikiria in fact nitum enduata sidai oleng strong. Nitum enkiberberata sidai oleng ajo kaaret ena. Ore enkai nikintoki asujaki na pijo ooteneji. Ngai dii najo. Ooteneji. Ngai dii najo. Ejijo ooteneji. Njo deji kake impang'ayie. Ore nai discourage iltung'anak kumok oleng. In fact adamu oshi entoki naipusha nanu te maisha. Until I became somebody loewuo aku kalak nanu kulikae tung'anak fees. Na oltung'ani obo lelatia ang' lai discourage. Na malimu enkarna enye. Malimu enkarna enye amu ewuei nye maisha I balance duo. Etaa naa nejia ake ikununo duo seri Enkai ai. Yes. He discouraged me a lot. Amu olee taa. Na imagine scholars duo laidim naaji aisiliga ajo ninye likintagol. Eewuo aterewuaki fees atii form 2. Agira airemoki emukunda emama tiabori tine. Mama yangu ni mkulima, emukunda ang' apa esiokini anya tina area pookin. Na witness iltung'anak lina kop ang'. Enkitoo nadupa. Oleng. In fact emukunda ang' eng'asi anya. Wenda entasa naji Mama Lelepore. Yes. Yes? This is a fact. Ninche naunisho enedukuya. Nyero na yeu. Mayiolo tenaa kirelax. Epi, mayiolo tenaa kirelax penyo. Edaa kaji iko? Larin. Sijui. I don't know moruak. Mimi am the second born of my mother. Na wero na strong sinyes. Yes. Kero na kijari sio. Enkarro. So, nilotu agira airemoki emukunda. Nejo. Neng'as ninye aibung' orpaashe aikonji. I remember the picture. The picture. Naa keterewuaki ake nanu te sukuul. Naajoki entasat metii taa papai lino ang'. Neeku ore iyie eninko metejo iyatata mtihani Jumanne. Enaikash ashomo aing'oru iropiyiani peyie alo aomonoki sukuul. Amu metii papai lino ang'. Nemeetai esimu. Oltung'ani obo oota esimu tenkang' ang' Dan. Oltung'ani oji Dan my elder brother. Olikae naa loji John otii ninye enda kae orbaribara. Kake the funny thing metii sininye ang'. Neeku alang nikintoki aipusha ajo ng'ae king'oru. Takeyie duo maing'uraki fare piishuko sukuul peyie kitum secondary. Ati secondary form 2. Ore naa metii najo nanu kaiba nanu naton tiang'. In fact nalo airemoki emukunda. Ore peelotu ele lee nibung' orpaashe aikonji paake ajoki kitorrinyoki dii ake aitoki. Najoki nejo kaja taata iropiyiani naang'or? Najoki piilak. You know I was that rude amu mekiretito naa inakata. Iyiolo ajo kigira ake aing'orunye kagira aikejeli. And I don't entertain nonsense by the way. That is my problem. Kashipa taa oleng because I have that nature. Najo ele enkaji kulikae lewa lenkop ang' apa likitang'asa aboita tenebo paalotu Nairobi. Era 8 tenkaji. 8? Ng'ura naibung' ake keon. Ishomo akata ajo aomonu enkurma tenkang' eking'a paijo aning' orkirowua ninche eokito nigera niriny oladuo kilikuai lijo piomonu enkurma. Ore naa paalo nanu naa kaitakune kashomo airoroki naa kagira duo alo aas assessment paatum atoomonu ajo enchooki enamany. Ore ake paajo enaitoki airrag kidogo nanoto iropiyiani enkaji. Ore ake paajo ajing' enaaji era 8 nadolta ajo meeta oloipung'ito. Naitakuno najoki katejo nai kaimu ntae amu itu kintoki adua nikitaa busy pookin because all of us were schooling metii olotii esiai. Naipang' alo. In fact naishirr oleng tembata Fig Tree market ende wueji Tenkara. Nikalia sana. Na kewarie ilikuwa saa 3 ya usiku amu nilingojea mpaka sapa. Najo enkewarie nabo nashomo torrono. Ninjir? Naishirr oleng. Naagira aoshoki esimu ajoki kikeni enkaji either taata kewarie ashu taisere tedekenya. Very Super Show, inspiring lives. Wow, oleng'urani le Mary Supet Show, supa oleng agira airoroki tinewueji pookin nigira atumie yiok engolong sidai e Aramisi, and I'm so happy amu ore taata tenolong naa kiata oltung'ani lai respect oleng naa senior lai te media
na kipuo discuss mbaa naapasha agira airoroki tinewueji pookin nigira atumie yiok agira ake aomon pee subscribe to my YouTube channel supportoki ayaki oshiake iltung'anak oota nkatini naapasha ayaki topics paajo paitukuj olaing'urani le Mary Supecho pee mikigil ake oltau pee milo ake nijo kaar kewon tenkaraki inyamalitin arashu mbaa naapasha nigira aimaa. Kila mtu anapitianga kitu fulani tiatua maisha na kidepend o safari no enetu kore ina nigira aimaa it is just a journey na kore oshiake te pooki safari na ketii ildonyo netii ireyieta netii mbaa naapasha naimari for example maisha example igira alo county ya Narok ing'ua Nairobi nilo ninepu ewueji naijo maimayo na ketii eululu na ninye ishep iloito ata sinye te maisha ilo ninang'are mbaa naapasha naarish nang'are ildonyo nang'are reyieta kake mincho ake oldonyo kimbok pee mibaya ntaisere ino namayiana na ina paagira ayaki conversation ashu paagira ayaki ntokitin nkirorot naapasha pee kitum aitukuja neeku agira aomon pee subscribe tena YouTube channel na utakuwa umenisupport sana share ni comment na Mungu akubariki kaji Mary Supet nara eneleshao aka na yosim nashipa oleng amu ata senior laitara tenewueji terishata tena benje Mary Supecho and I'm so much privileged na kashipa oleng na kala itomon introduce amu ayiolo ajo iyololo na najua unamjua lakini labda miyolo enkatini enye ikipuo ake aimaki mbaa naapasha neeku ayieu naitomon Samson Simpiri karibu oleng ashe oleng karibu oleng my senior ashe oleng my junior. Thank you so much, Mami. I'm honored to have seen you grow. Atudua ngira abulu nadol ajo oltung'ani osioki aibung' mbaa. Ashe oleng. Na kaata enkanyit oleng tenkaraki ena rishata. How will I interview you? Kaji ko ba interview tata journalist la ninye eyiolo pooki toki. Meeta oltung'ani loyiolo pooki toki. Nemeisha elukunya nabo eng'eno. Kesipa. Yadua ake neeku oltung'ani arriyia kidogo alang'u olikae. Netii entoki niyiolo nemayiolo anaa yiolo nemiyiolo nikiretore pee kintanang' pokira netiu enaa gira perfect kake mebaikinoyu perfection. Yes. I am so privileged na aja ashe oleng itonyorrayie alotu Mary Supecho na ashe oleng te support ino amu adol ake ajo kigira aisupport ende pale nje mwambie watu wa watch una share hata na organization oshi naata Smala. I really appreciate na Mungu akubariki sana. Ya neeku ayieu ake niroroki olaing'urani le Mary Supet nijo kirang'ai. Wow. Ashe oleng olaing'urani le Mary Supet show. Ore leloti tedukuya kamera ashu nkamerani na Samson Simpiri ana newsman enkarna natijing'a sokoni oleng tenkaraki esiai oshi naas. Wow. Ore nanu naiteru esiai e media na jo ketiu enaa taarifa na erishata sapuk oleng. News na erishata sapuk. Although I am a continuity show producer and I also can do feature stories. Kake ore na erishata sapuk oleng na ninye naibranda na erishata taarifa. Amu ore shi peeku na siai nemikimbahatisha nemikitem. Ikias duo esiai mpaka neji ile njita enarikino nias njita. Okay, karibu oleng. Ayiolo ajo itu apa kiniro lasirani lolomon. Ere safari ni maye. Ayo ake niliki olaing'urani le Mary Supecho ajo kang'ai dele loji Samson Simpiri ketii ajetubulwa safari no maisha. Amu adamu nanu ukiwa KBC I think I was in high school. Kajo high school ati KBC. Exactly. And nilikuwa nasema mimi natamani tukukua mwandishi wa habari. So utuambie hiyo safari. Wonderful. Isidai oleng amu ore Samson Simpiri ana newsman na enkerai natubulua tewueji humble oleng netubulua torkerreti very unique. Ebaiki duo nemikiata apa pooki toki naayieunoyu naaji peeku oltung'ani an ambitious person amu ayieu ayiolou ajo environment inspires. Ayieu ayiolou ajo ore ormanyara libulunye oltung'ani naa ki-inspire. And there is this policy about how does it environment inspires. Ore pee ibulu ngira aduaya engarri naim embata enkang' inyi naa ijo ore enkolong' nabo naa kayieu naduaya nyoo kayieu nareu engarri. Kake ore pee ibulu tenkita team you may be thinking of becoming a conservationist
amu naratok na nana. That's why no shi abdola jikita lagwana nkera ya sukuluni. But mimi it's by the grace of God. Wow. Because I'm already na ninye nanu na tentim yani enkop na kejido remote area because it's actually 20 kilometers away from the urban area and I don't from Narok town. From Narok town. Emenko na jolti kampu nanu atu nyeki. Oltikambu. Tongareta ward, Narok North. Many years ago, I'm actually approaching mid-30s. Agira nyaka mid-30s. Nago Oltikambu atu yugogi. Ore halunga ko elewa na ore sayi wini jol chamba lolta sa jor kai. Lole le mitil na jini wini no atu yugoki. Kagor muade sayi nete yoga mo. Kinya kataba dur kidogo. In the early 90s, kajo anainyeki ngara na irugore nanu. So nikendur ta kidogo. Ikipo nalo. What for your information, ore nyendo we ni to bodinja school. But they are very strict on matters education. Mayola ka joga jenori na siri. Kenyo ragengi soma. Ore command nikijogi ni bana, my friend. Iloto school. Hey, dala kana bana ukani anyode yolo nyela ngani la grajo ngi. Ore sheria nikinchori. In fact, getting katina nikinchora sa robia nikijogi. Megenda damne ne lo rasti school. Shomo omorasi niyo. Nikinchora robia nikijogi shomarasi niyo. Meaning mtu amejijaza ndani ajo kesida yengesoma. Negeri gore ndoi wona kichangia sibe bongerenye dukuya. Oleng. Na ore ngato ya bana ngasia ye my mom ore tade Kenya especially on weekends ashwike no school. Iyo na jege kumo siet na mo ya siet no chamba ina kurokini ya nkishu ndarorei. Okule siet. Na kule center. Mo aba kule center. In fact, the challenge that always remains in my mind. Now what adumu, amore the adjacent homes, na ngangitola na kola. Those are my neighbors. Now what is na adumu, ka joki, kanyodu aga tan ngre da shalai. Dola aja du munye don kayo kola na kola lele kola grele beljembe. You know, never nyadu munye nan. But that was a way of encouraging me, yani raising my bar, you know. Now I challenge ajogi, heaven do ageroda. Na loda yogi lisio de logrele beljembe. Ela na kata buti mana begrade. Put it in buti na the measurement of empty. Na ngeja tomonte tikitam na me apana kata na kata. Ani ngo shida rejile po le mwana na kenchata. It has been a very long time. So what endo iwona akichangi oleng embulunoto enduare ngara. Amu you will learn to settle for nothing less. Amore na yegile bunyento iwi endoka naji ego. Ora yegile bunyento iwi the spirit inside you. Na kumi yego endoka na tia body. Amore na challenge kwanza ngasi ajogi. Yatondu akingere ro munyedo kuliayo. Na idu munya nakata ajo hu emadu tatu munyedo lo fulani yatondu akero. Anyok. Ni nyok. Ni yegonji bagi nyana nakata grandchild munyedo yi. So, ore nanu naita school mikimiujiza. I started school very early, not because they wanted me to go to school that early. Kage yogeri wana aro yogina no rengete de sharana yogera kerage yoga are grisio tangang by the way. Nanu age wale gaile lo jalan. Ore alan area menta satni to issue na ngari gina lo baba. Ne omonuni alan. Ne nkepai we ne jai top. The funny thing na ko nanu very bored. Amugara kinini kirisio wala na nyage kirisio yok tankanga. Hakuna mtu mwingine. Bila zake shingana na geni njata ngiti time yenye. Yoka kwa wala no risio. Na kuna meridu anga risio na bwera nanu. So neji ore na be ya palo idialo. Rejo kina nakata mato omonu ewo nya nata sat nangari kina lo papa ne omonu enkera ina la bwetare. Ore be ye omonu pidola jaga tanga plan nya na. Ore be omonu neji ma kuna njina no ake nakata olayoni lo tangai. Mate. Mom the second born Tangajang. In Titem Odora alafu nanu. Ore na daji na ito yeki nyalan ke kumo ni chala yok. Nejo papa nejo giana na nanu rabe yu diara sat. Nejo ki nejo giana rasat kayu en engere na labe tare. Moya kubarikiwa kupata mtoto kage nisho legala shelenye entito nisho na mbaba ngayuni. Nejo na ajo nanu kuru nejo gini na yoni na bagara ida na jisai. Nagaro na kiti na kata maade. Amoni nye namba 3. Bangu wako na kwa 4. Yes. As ore na be ya yoldani. Na kona na nyeli yole.
Nekedoli ake jo dei magira ka aishikanisha vizuri. Na Elio, itorrono Elio oleng. By the way, metii entoki torrono nejo Elio. Hata ninye oltung'ani ake duo enyor etii iltung'anak laa they are well, yani kegira duo enjoy maisha. Kake etii entoki nagira alau naa Elio naitanyamal. Ore tenkaraki nalio naa nanu sukuul. Nalo sukuul naa nanu orkiti te nasari. Pekioruni Elio. Eeta apa te nasari entoki naji group C, group B, or group A. Actually, this is the same. It's just a copy paste of the current PP1, PP2, and then grade 1. So do Ore na nakala na group C, group B, group A. The most tiny or the most yani luadule na common meyelo aitoki neiterunye group C. They see some improvement, you are pushed to group B. They see another improvement, group A. Then you are close to joining class 1. Nadol na neji egira lablo. Ore na no balo. E wiki akata na group C. Na le wiki group B. Nalo group A. Unasoma 1 week. Sindio? Nejalotu amgera ba Madam Cecilia. Nejalotu epoitoi class 1. In fact kati top na karakini. Iya kalori kitoke onte na. Na malimuni likigira adol ajo assessment na yesi. Medwe eji loito openy. Assessment. You know they assess na orishita ake entoki naji exceeding expectations, that is EE, neji average, neetai sii below expectation BE. Yes. Niaku naa ore nanu agira exceed expectation mpaka nalo na class 1. Exactly. What? Nalo ore entoki nayewuo nanu naendelea te primary. Mara duo apa torrono oleng. Amu 1 2 3 1 2 3. Naa kiata apa iltung'anak okuni likirewa oleng. Reverend Samuel Nakwala, Reverend taata te kanisa naji ACK, Anglican. Reverend now. But is a theological, yani kaidim atiaki. You know, he was first class honest the theology. He was pushed to do theology because ore duo apa initially ninye kayolo nanu ajo ore ninye naa keyieu apa neas law. But nelotu naa metaa ore available sponsorship na ene theology. Yagu eetai ninye tenebo enkai kera naji Pauline, orkijanai loji Peter. Nekipuo doi ijo 1 2 3 1 2 3 kitiripaitie yiok. Ashu matejo akeyie top 5. Nekipuo itu aigil nanu darasa na katikati pookin. Mpaka class 8. Ore nanu paigila class 8. Jina ketejoki kara kiti maidim ahomo malo secondary. So ulirudia? Arudia nanu class 8. Etejoki shomo te speed sababu. Hebi, sasa etii enkolong natiakaki etii sister ai class 8 natii nanu class 7. Nejokini papa ilaki taata 300 amu 150 eetai naa etoponayioki watchman te sukuul neponari enkai tangile nayier orkiseri. Nejia taata keyieu naa kelaki nyoo mpisai. Neji ore class 7 8 naa 150 elak. Nejokini papa iyata nkera are natii 7 8. Nejia ore peejokini etii fulani class 7 nejo ji class 7. Class napia kitoki. Hapana. Kaidie neji meeta ineidieki. Meyiolo nyenye ajo. Meyiolo. And he was the chairman by the way of the school. Nakata chairman le school nakata mpapa. Ore na piyalo duo abaya class 8 nedoli ake neji hai hapana. I'm the shortest do by nature or what. Kage nanu na olio I appear to be very small. Nakata the class 8. But you are very smart. Yeah. I'm smart. I'm ashomo na marasi torrono. Actually I was in text 2 the other time. I know yalwa in text 1 da paigil na class 8. Nanu in text 1 kaka ore the first one na nanu in text 2. Yes. Nikingila itojo ilo in text 1. Yani dandari sharara hapa. Nikiponu na nikintuye kai match. Nikipo the same school. So ore na hapi yaidip nalo secondary. Aidip nanu school enkisuma high school the school naji St. Stephen's Olokuseri Primary. Mbele akol tikambu. Magara iwi inerishul tikambu. Hiyo ni private? Hapana, it was under the patronage of a church, ACK. Nako na beji St. Stephen's Olokuseri. Nairoki nalo ore all of my life the primary nagira admire entoki naji boarding school. You admired? I admired boarding school. Unfortunately, do you know the way it's hard? No. Ore na nadol apa nanu my relatives loti boarding na joga itishe oleng. Yani kadola na kati down nanu. Walikuwa natisha aje? Sio ananiambia mambo mengi nimikiyiolo yiok. Nepo alikini. Kama ana amore de tangangang de young pookin TV niara keetai. Eetai TV engang my elder brother loji John na TV hiyo imechangia sana nikuwe mwanahabari. Neetai ne Bishop Nakola na kalakwenikino kuna ang'itie.
So those are the only televisions. So you admire to go to school. To boarding amuka ajoki na kera TV. Kera TV na hiyo TV ndio ingenipeleka mimi boarding. Lakini si ni once in a No, na ajoki kera drama. Toningo. Oh, drama. Na ajoki kera drama and I liked acting so much. So, ore nanu my growth as a journalist. Now I were in a very early stage. As early as standard 2. Standard 2. For your information. Yes. Ndio nitangasa. Kuna vile ulisema hujazaliwa mwanahabari. Mimi nimezaliwa mwanahabari. Mimi nikijaribu kupima. Yourself. Mimi ni kama nimezaliwa mwanahabari amo. Ore the class 2 anyor habari ndio ule. And the problem with these big families. Ore kuna golomari la sabukin na ore radio oldasat na resource kila mtu ina serikali. Amo irana nangara of 30 na radio na beta na mera lunga le make claim ownership. Yes, ina serikali le simbiri. Koseuri. Medi no lunga le meja nang amo radio yang na. What? Radio yang na nigera 30 and above. Itina lord bulutwana ya ngone njagage. Lakini ore nana kairende ya nang radio. Nego lora nguvu. Nego ore pa kakwa de nguvu olota ngasa ore pe ya ajona no nini taarifa. Amukanyor rapolta satoji Edward Kadilo. Enyor haba idaru taarifa nejo. Yara na bangiti intro KBC pam 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 pam. Kalungu ore mwisho bageru yo tit tit tit. Wana bila taarifa nejo. Naam, hujambo msikilizaji, zimetimu saa 1 za jioni. Hizi ndizo habari tulizokuandalia. Jina langu ni Edward Kadilo. Rais Daniel Toroitich arap Moi leo katika kanisa la AIC Kabarak alitoa mchango wake rasmi wa shilingi milioni 2. Aliandamana na baraza la mawaziri pamoja na naibu wa rais Profesa George Saitoti, mbunge wa Narok Kaskazini William Rongorwa Olentimama, pamoja na mabalozi wengine wa nchini. Warakabeda runeja, that one used to cool. That is amazing. That one used to Baka cool. umeshika. Kidogo tu. That one used to cool my inaniweka tu vizuri sana. So, resources motivate. That radio, the presence of that radio in our home, ilitosha tu kunini mimi. But nobody knew ni nini inakuku. Until one day, unajua baba yangu ni ule traditional medicine man. Sio tuseme ni mganga wale wa kienyeji. So siku moja mimi nilikuwa nachunga mbuzi. Nilikatia mbuzi majani, lipo shiba, na lodo kwa yangineji. Nikapigia mbuzi taarifa. Out of, yani from my mind. Nikatangazia mbuzi. That was in standard 2, 1997. Oh, standard 2? Yes, 1997. Nikasimama mbele ya nini. For your information, what built me to be very confident. Wow. The opportunities ambazo nini walimu walinipea. Imagine tu mwalimu anakuja from nowhere. Ananiambia introduce darasa lingine yote. So mimi ndio naambiwa maybe wageni wakikuja wale zonal inspectors wakikuja naambiwa waanze kuintroduce darasa kuanzia hapo. Na mimi si prefect, kuna prefect. But because of the your activeness na confidence ya kusimama in public, wanasema tu Simpiri introduce wengine. So unasema hamjambo wageni na kuanza kusema fulani huyu anaitwa nani, huyu anaitwa nani, huyu anaitwa nani, hivyo. Fanya introduction na rudishia mwalimu. Hiyo ndio kazi ya MC, which is my side hustle now. Ilianza. So ukatangazia mbuzi? Nikatangazia mbuzi. Baba yangu akakuja. Ndio yangi Amakadia ya mjambo wa wasikilizaji. Hadi yangi nejea mjambo wa wasikilizaji. Nikamwambia mbuzi ya mjambo wa wasikilizaji. Kiswahili hapana Maasai. Kiswahili. Do you know in college we are not taught in our native languages or our vernacular languages. It's up to you. Kama uko na bahati umezaliwa na hiyo mizizi ya hiyo lugha yako, uko na bahati. But in college we are taught in English purely. Hata kama wewe unapenda Kiswahili kama mimi, kwa sababu mimi nilikuwa rekodi yangu ya miaka 20 sahihi ya darasa la 8 KCPE, hakuna mtu ameivunja. Nilipata alama ya Kiswahili ambayo ni juu, ni kama miaka 20. Na nilisema mwenye atafunja hiyo rekodi nitampatia kazawadi. 20 years now. Hakuna mtu amevunja hiyo rekodi yangu ya Kiswahili. Hiyo St. Stephen's Olokuseroi. Yes. So mzee alipokuja akasimama nyuma yangu. Waraibira she oldasa de siadina nwagere rangasa ngineji. Nejo elaraje ngiyo. Amo kiamini nani nyasakutu amo oloiboni na. Oloiboni. Uragebe beado lagere rangasa ngineji. Nejo
etaraki ele nemenaki Maasai rorita metaa kening Ejataraki tenkerai ai. kening ake Kiswahili kidogo nawosh nanu taarifa naitoki ajoki nkineji asanteni yani agira na I built a audience ai Class 2. yes class 2 that was class 2 1997 ore ngati kumok teneji kelotu lenti mama because my friend these people inspire kula arikok and that is why I always advise ore kula arikok otii erikore enchom ground mintoki amanaa ilepilep no Facebook ashu no weitin ilepilep aton TV ni enchom ground Amunda ing'orita you inspire iltung'anak. people ki inspire iltung'anak kake ilamilama jam dolonda na nini kake ore nolong kenya kiponunui aturo ino nakata kiponunui adol ejita taanua ashu enkata nalotu siasa ore apa olenti mama tenelotu na ninye kintambua yiok ajo president alang Moi for your information Tenelo nato. that 1997 nelotu olenti mama school naji Nkareta primary Kareta is still our area kake abori neeti te yiok kidogo etina ninye ewei nenkisiwani Nkareta primary kidikiti na yiok oltikampu nitii olokusero le shumata yiok more shi yiok nikiti karibu cut line olokusero yiok oltikampu but ore na yiok typically na oltikampu kiti yiok now ore pelotu olenti mama in fact ore egira arumo yiok isikati nyai konji eranyita ntasati kwaya pakejo olenti mama kajo nejoki na amu kidolta naake nkaik tidie wei tedukuya nejo kiningito tinyo sauti in fact nejo emiara kulo na nguti ayo ke class 2 netiakaki yiok te school mepuo nkera lower classes for your information mepuo nkera lower ya 1 2 3 mipopo na 2 kiti yiok so we are below the cut line Paka ngana roriko jande. ekisika nikosh nkanoi amore tenkopang na keuni nkano nikidung nkanoi nikidung ewueji mbata nkang entasa naji ngotoboi nikidooyo tembata nkang ole osono nikipuo nikidooyo tembata nkang etii olokamwaro kitijinga Nkareta Aggressive at that young age. yes because nadolo shi oltung'ani apoji Wanjohi na kadol ake ele tung'ani egira aikonji irorita irkituak aikonji egerisho pakeji pakaninda enkae tasat natejo amu nchake iroro nolong ina tasat endeni mbali na wanahabari kumbe ore na kulo wanahabari eeta na kamerani wameweka cameras kama hizi tatu hizi zako no la pana kamera lagi bungi jor kibuyu sapu koleng lagi ni wait na gede pakino ngoti gani ibunga ndo ye ore na peja na rangile endeni mbali na wanahabari msiwasumbue na ikonja ashuma ganamu kara na jini class 2 my friend na body yadi no ore nanu here in fear amakaura ajo ka dolo mwalimu nejo nane nekuleta hapa ashu adol na wazazi Isho mage direct mpaka dukuya. of course majina nusi adi kanyo na adol nyo na ala aja dua mimi siwezi kaa nyuma ya mkutano tangu kitambo ore na ba ning na iderwa abisaf kulo tung'anak aja kaing'or kulo tung'anak judi ketua na geta na sita wanaandika na wanachukua kila kitu basi na ore nendo kunanyor olembe adu mwenye lenti mama wake teru ajo nejo na musikie vizuri ajoki ta kulo tung'anak mufikishe ujumbe vile inavyofaa na iteru no ibung network nakata Ajo ore lasara lolo mana biyar kilego na nyordu ake nanu openy na blow through that nini na ishor mwalimu nila ine opportunity mpaka ore ata enkata naatae parents days ashu general meetings na kaito meni nishori nitobiri nkuti dramas ora por mwalimu yojo lele toluo may his soul rest in eternal peace na mwalimu sidai oleng he made me one of his sons lele toluo mukiboita por kijana ile nyoji Lari ta darasa Lari le toluo Maasai cultural ambassador kiboita pa darasa negore biki benkang enye in fact ka ker mwalimu ya jomilo megore la mwata kawarie tanala nkang enye na ore maajabu nanu ake paya airwa ara nkang enye amu kela mwapa alotu sukul nanu apa irwa olari nanu ake irwa olari ashu ake dia nkata na irwa nanu nkang enye nemelo lari na lele imagine ndio kijana wake kage na irwa nanu amayola ba jenyo na grade ore ngolo nabo nitobiri enkiti skit it was actually a drama enkiti piece duake grade kenolari end year 1999 kidi standard 4 ore 1999 am standard 4 naati nitobiri enapa CIA noto Yesu ore bitobiri neeku nanu onapita lapa kera odolu langeni ajo
lele dola gira. The three wise men were coming and they saw the bright star that was indicating the birth of Jesus. Ore na nanu na long na show kunu kutikala na dona na bidala gira. Amwetie ngudi ni tobiru dua ka I descend visuri. So the first drama, ilo kina ore baadaye ndiki ndibi na skit na gas introduction. And I was the shortest. Na nanu agoloti 4. Ore kolo kola bogen 6 7 8 6 7 8. Iborolo bogen. But mimi of all the people na nanu loti nyo darasa ya body. Ituta ito ya itashe tena rishala ora mwitu na natum nafasi na homo ye kanisa mapema na kayuwa pana lo leng na michezo ya kanisa ijore full gospel amugata ana na la longo marijenga competition ya drama ya kanisa poem ya kanisa ore bajing major noshi na lo Jumapili nore na mashindano na Jumapili yata ore no lo Jumapili na jogi nanu tabolu rangishu na legine we na ine ngishu nakana no jecha sangadi jina re jodi nyai sacrifice go alo ngishu Jumamosi pa go free Jumapili. The funny thing the morning ore na tada kanya nelrunye mbaba nita dresha range yani ajo ilo ngishu ningaja na hamona ngishu Jumamosi with an aim of getting Sunday as a free day pala na competition na ngoruni mpaka nebo ndasajari ya kanisa na anisa full gospel na mari lo shaka no kanisa amuga buruburu ya pa Sunday school na jenga ngoro mwalimu yoji John lenga iwete kaisi kapalo you are aggressive about yes nilo do high school ore nandi nikijoge mai yene na nyaim that's my problem na the name unafaulu in fact ore ba bigijogi ore begin discourage nano kitare to leng in fact and that has been my law na nina survival life tenikijogi yegole na gas amuga yuwa na ka tuma ito ba jogi tokoro because I will prove you wrong. Na kama nakata unafaulu. Of course. Ore na de na ore shi the problem ore shi win na ngilongana kumok na ndo naji wote neji. Yes. Yani ngasa fikiria in fact nitume nduara sida yuleng strong. Nitume engiberebera sida yuleng ajo kareta na. Ore enkai nikintoki asujaki na pinjo wote neji. Ngai di najo. Wote neji. Ngai di najo. Eji wote neji. Njo deji kage mpangaye. Yes. Na ina nagira shugulongana. Exactly. Ya more in the paria no don't do no. Ajoka ushte anto na ji na kuna ushenji 1 + 1 = 11 1 + 1 = 3. So no. Ela jege ore shi 1 + 1 na is universal kage mera na mera answer. Amore bijo 1 + 1 can be 3. 1 + 1 it can be 11 and 1 + 1 can be 2. It's the natural law of mathematics. Yes. Na gore begin discourage jogeji measa yana ngubali. You lose your originality by accepting negativity. But tell us one thing that you have ever been discouraged. Alafu ni ndodo longana gajo enye kidemayu. My friend ore nanu kwanzia primary na kai discourage. Kai discourage agna nule. Mpaka ninyore baisho class 8 neti lo alo rejo nejo. Osh. Ndoki daga igil class 8 niare. Yani ndoki igil class 8 niare. Jamu igira. Amore naldo ngana kumogole ne waitani njaje jimiro pia ni mera ina karabe kaja. Pe yagila. Na ore ba igila na reason na karagete. Na baba lo rejo neja. Na gedi singisho enkang na kata. Ore na discourage lo ngana kumogole. In fact adamu shi ndoki na ipushana no te maisha. Until I became somebody loewa akukalak nanu kulega tungana fees. Na oltungani obolle lati ang like discourage. Na malimu ngarnenye. Malimu ngarnenye amu ewe nye maisha balance duo. Eza na ani jage kununo duo sere ngai yai. Yes. He discouraged me a lot. Amu later. Na imagine scholars duo la indim na jai silega ajo ni nyeleke ntagol. Ewe ato waki fees. Ati form 2. Agere mogia mukunda ya mama tiabori zini. Mama yangu ni mkulima. Mukunda anga besho kini anyari na area poke. Na witness loka hale na wapa. Ngitona doba. Oleng. In fact mukunda anga ngasi anya. When danta sanaji maamole lepori. Yes. This is a fact. Ninjana unishu ena dokoya. Nyero na yo. Mayola na relax. Epi ya mayola na relax apenyo. Edaga jigo. And Latin. Sijui. I don't know. Mimi I'm the second born of my mother. Na wero na strong singers. Yes. Gero na kijari sio. Ngarro. So, nilutu agere moja munda. Nejo. Nanga si bongor basha igonji. I remember the picture.
the picture na der wogia kana nure school na je ganda sat meri ra papa ili nang na wori yeni ngo meri je yata mutiani jumaine anakasha shoma ngoro ropiani pe yala omonoki school am meri papa ili nang meri emera isimu olongani obo de simu tankanga dan ngani jidan my elder brother ole kana lo John otini nyanda ka yalo bara kage the funny thing medicine nyang naku alang nikindo ke pusha jo ngai ngoro tagi do mangona ki fair ishu go school peye kituma secondary ati secondary form 2 orna meri na juna no kai bana na rontian in fact nala aire mo jamonda ore belu twelele ne bungor ba shai ko njiba ga jogi gizo sunyo ki aka hizo naji ki ne jo kaja ga ro biene nangor najo ki pelak you know I was that rude amo megire ro na kata you la jo ki gira ke ngorunye kagre ke jeli and I don't entertain nonsense by the way that is my problem kasha ba rolling because I have that nature my parents are very happy lona ka washipa but you don't entertain my dad is a storyteller keli munye story the only person that will make me laugh to almost eno shina jako ni mpaka nijera irukiyo leche bana mbawa is a very good storyteller keli mu story mpaka nijo ai uja badi aje kore ba jogi neja na tariki na jogi jobelak na ingwa na fikiri ole na jo yani ka jo logu dwela ngani osena mera ka lu ba jogi yani rubiene kiliko ni stid nyana jogetumi na intagol nya jogi ntobo ake na ninyo di pasukuli in fact it was earning gegeti ninyesia kage yore ndo na jogi na ga yata ajo hayo kula di secondary one yoldi ya jonyo ya kololeng hayo ishishu ake kona kutikishuni ata ne jadi ajogi ne jala nyanga jogi lelo hayo njaro engudi lelo hiyo kitu liwaini hard sana kage tuna noiba ninye ate jashe amu ore ngolong nabo asho the KBC my sister was joining form 1 I emptied my account amuke gol shopping ndito oleng na national school eshomo I emptied my account amareja ngorgele bongishu program yena arenda sat na jagili kwa nolda sat oro kitiashe la isho in fact me bag ya gena ni ai mo show oro kitiashe adia kane jote medele to budagi pere ndito school amwa ngera na nyana kage I'm helping him ndio kage I emptied my account no ore ndo na motivator my tairo piane ni pokin asiana sia yana drop paging school made sile and a story you remember another story from tu na kunja bagari yakake so that one challenged me so nilo dru ukamaliza ukainga suguri shomo ayo mwana nolo lunga boys high school nalo na enroll ajing journalism club first week after admission ni baba ke yina kana la yola jo yunia kuja of course mimi nilishajua kitambo ajonya yunago nyago you are kayola nasita kore kila kitu na towards I'm doing in my line nago official le journalism club until I became the chairman. The funny thing, ora lunga recruiter nanu to become a member of journalism club in high school, he went to take teaching. It didn't realize journalism. But I followed my line. Whatever I should know from 4, na don't know mzima araruma limbi. I was teaching Swahili and English na social studies. Tengiti agesu kuldu hustle badu mengiti say. Niloro shesia na nyana beleganya nanu maisha ai manodoro bia nikumo. Ewe siai oroshipe egili anaro naji ECK Electoral Commission of Kenya. Now only an interim body that would chair and would take control over the election promulgation of the Constitution 2010. Orebe ya onina naji keja pa IIEC Interim Independent Electoral Commission IIEC na IBC IIEC they gave us a contract of 3 months na kila siku ni 1k 500 1,500 toshe na hesabu because they were 88 days times 1,500 a day that was good money then God favored us nilo gini ajo kiara ndo gina review of voters register the review took a whole month again na guliro bienya ke bado ole bado miro bienya je kumbaba no ro bienya lo je college na poniki na show 50 na lo school in fact runya igiliwa na jogi nyulu za ke yo lage adia kanejo sere nobody took me to school by the way yo penyo wako of course na ga ro ni ai shon nyiro bienya te get yang kile dadi kijana nila wakimaliza high school na yako discourage amera rubiani ebu waongelesha ma wengine wanaenda wanapotea mirogi hapo sukuru oye kaji na nali ndangera Maasai
Metii aria anopeny na nejo shejo Maasai. Meeta aria anopeny. Teniyieu niyiolou enebatata iltung'anak naa tenipong' olaini lino. Tanapaki keon akili. Teneya ninye nikimpoti emesa oltung'anak tayiolo ajo tanapa akili ino. Iriamario akili. Etejo oshi likae lee nejo don't leave two things behind you. Don't leave your money and don't leave your brain. Mahali popote utaalikwa beba akili yako na pesa yako. Kwa sababu itaweza tokea kitu. Utashindwa jinsi ya kwenda nyumbani na mambo mengine yatafanyika. Hata mtu akikualika ati wewe kuja tukule lunch alafu tuachane. Beba pesa yako na akili yako. Usiwahi sahau. Na ukimaliza form 4. Then ended form 4. Or she failure, it's inside here. Just like poverty. Poverty is not in the pocket. It is in the mind. Oh, now, that's powerful. The moment you change your perspective or perception about things and the attitude you have towards things, you are successful. Mendo kia yako ona na haide panano oni mimi nimemaliza. Mera ndo yunisa. Oh, mera robiani. My friend, kitare tondo uomba kanesho form 4. Yata duo ye bintu mie na kitia akili ni hata. Mimi nimefanya kwa hoteli by the way. Na ni hoteli ile ya ushago. Na nilikuwa nalipwa 70 per day. 70 bob. Na ni coins ngijoki niji 70 unapatiwa 23 na 10. Igira kaing'oru robiani lotus. Of course. Na hiyo nini wale kuna robiani I was very good at saving. Kaje nyoku no lungira alan. I was a very good investor. Yani I used to invest a lot yani in saving. And once you adopt a culture of saving, my friend, you are close to success. Furthermore, success is a journey, not a destination. It is in grades. When you complete standard 8, that is a success. When you complete form 4, that is another success. When you get a job, another success. When you marry or when you are married, that is another success. When you get children, another success. So you have to understand success is a journey. Okay. You are always on transit. You are always on transit because the journey of success is continuous until you are no more. Don't not see tunasema oh nimefika oh I'm successful. No, you are full. But there some people wale nyalo ngako mogolenga tisizeni kilikuwa najo. Do you know you are rich? No, I don't know I'm rich. People tell me. Yes, people tell them they are rich because a focused person will not focus something less. Like they will always focused on something very high. Yeah, huwa wanaangalia mbele sana. Yeah. So unajaribu kumkumbusha mtu kwamba hey na unajua wewe ni nini. Na if you accept that pride to come in you kwamba hey so I'm the best in the village, my friend, utaanguka. Anaambia watu. Na sijui kwa nini watu hawaelewi. Juzi nilipost kwa Facebook yangu. Detach yourself from the village mentality. Why did you say that? Na watu hawakuelewa. Hatukuelewa. Watu hawakuelewa. Hebu waambie. I have told you the village mentality. The funny thing about village, they know you. They know who is your father. They know who are your family members. They know everything about you. So they are basing their judgment on the weaknesses they know you for. So detach yourself from the village mentality. Because once you bow down to that pressure of the village, you will die a village champion. Think globally. You are competing with great minds. Wow. And you are not born alone that day. Many children, millions of children were born the day you were born. So you are not competing with that little village. You are not competing with that 13 kilometer square in the village. No, you are competing globally. Wow. But you are now basing your... What in Ninkomindugia, a big and not marana kijiji. Na kijiji ageti. In fact, I saw some comments and I laughed. You know, I don't know if they don't understand. Ndaramagon mentality or kijiji. Or mentality or kijiji. Na rangi assessment ya mwadai na ase. Kanyo di ninya rasa, kai di ninya rabai. Kera nyandare. Kanyo mera nyanaru, mera nyingine. And people don't know you have very great plans. Wow. You are thinking beyond sheep. You are thinking beyond gods. But they are basing their judgment on the weaknesses. Yes. Ayo manya, or mwadai mera nyingi shu zangangenye, or drungi okiroi, amani nye, or kilo yu ikaja, amani nyingi yona imenaga pa town, ingi yona lari pa town. Na anja agere pa ina town. Ashoda naga nje we ndikiwe gidi. For instance, kama naga ndikijoki nano, le simbiri balo agoji village minds ashindana re
Ketii studio natii oldikampu naasishore. Kama amanya na contact persons kuna na contact person. Katum atii ilo kijiji loldikampu. Enjo oltung'anak elaari aaru nkishu. By the way kaliki oshi iltung'anak. Ena saizi katum nanu interview naija na tanati kilonito. Alafu ama tiniti kilonito. Kilonito tana pale kaitumi. Aliki oshi iltung'anak ajoki. Kimpang'a tiang' toonkang'itie aing'ua osina aapuo aing'oru nareta nikiponu aarie ilo sina likitung'aitie tiang'. Eponu aigolaa. Paa neeku iyieu nikimbung' orkaputi eji ajo eji ishomoita apa ninkajaja. Imina apa nkiyioitin. Mekure apa iyie. Toiu dii iyie ninonok. Nieniki nkejek impostini torgosoi. Mincho elamari. Amu ninonok naa pee miush. Yeah, that is it. Nilotu ajing campus. Ore pee ajing college, I got a very nice opportunity. A very nice opportunity. Ore pee ajing campus, natum opportunity sidai oleng. In fact, amu ataasa nanu projects kumok oleng, ataasa project TV. The funny thing, na TV project apa nanu ataasa. Ulifanya course TV project? No, I did yote. Nimefanya yote. Kage, the best I did. Ataasa shi enkiti documentary te Maasai Mara. That was a TV project. TV. And the funny thing, ore I'm oshi the TV production oleng by the way. In fact, Mayolo, that was a distinction. Distinction ara. Ore radio na credit ara. Kage, the funny thing, ore over 10 years now, radio na itodio. Wow. Radio na itodio. TV production is really hard, I know. Chanungo? Yes. Na ninya nanu aima. Aima nanu production, by the way, there was a lot of pressure and I managed to do on the wild-beast migration. Wow. And I managed to do about the elephant family, how organized the pride of lions organize themselves and the way they are organized. The wonder on how they communicate. In fact, you wonder, how do lions communicate to surround a zebra? You wonder. But now, that was a very unique documentary. Yeah. It was 15 minutes, but it had everything. Wow. You know, you can do a very long documentary with nothing. With nothing. Just like chai kubwa iko kwa sufuria na itest kitu. So, tikin kidogo, chai kadogo tu ka glasi moja na iko tikin. Iko sawa. So, nalo shinatum bahati. Mimi nilimaliza shule hivi. Diana alinisaidia sana. Who? Kema yana kan kai Diana. Diana. Uri Diana Daido. Wow, any other time I remember Diana Daido, I feel like shedding tears. Amore Diana Daido na oltung'ani roshoro yenkishu yaite nkoitoi fani oleng. Haide bana no college. Kagalo nitu ya documents amagara pa 32,000 balance te suku. Amuko na dilakita. Na grade to kintoi oleng. Kagara nanu survive oleng. Ore enkata nabo naikenokini enkaji kiboita pole kai le Congo na enkang enkanasha betii ninye, but he was being sponsored by a certain foundation. Ore kiboita lele na kishilo apa ropiyiani enyenak oleng by the way, huyo jamaa wa Congo kishilo apa mpisai enyenak. Na hii ore pesa yake ilikuwa inachelewa kake teneponu neret iyiok. Neeku ore enakata pookin osinake kinosita amu nkutiti na neeku nanu paatum tanatum 200 naikena ajo nyoo kirari. Tanatum 100 ayiolo ajo kirari. Mpaka na nelotu metaa negolu oleng. Ore peelo ninye nelo Uganda ewei naamieki enkae anashe enye. Ore peelo naing'ua tenkaji. Nelotu naa mpaka naikenokini enkaji. Namayieu nalimu tiang' ajo aikenokoki enkaji amu kayiolo ajo last week atalakaki ropiyiani 27,000 in a semester. In fact, walilipa 27,000 naarewakini naa ropiyiani nkeuni naitumia. Kajo fikiria tanalak enkaji kanyaas. Nemeiput naake netii oyo Baringwa. Amu keji Baringwa Leonard. Najo enakasha kai survive. Najo lenkaji kulikae lewa lenkop ang' apa likitang'asa aboita tenebo paalotu Nairobi. Era 8 enkaji. 8? Ng'ura naibung'aki keon ishomo akata ajo aomonu enkurma tenkang' eiking'a paija aning' orkirowua ninche eokito nigara niriny oladuo kilikuai lijo piomonu enkurma. Ore naa paalo nanu naa kaitakunie kashomo airoroki naa kagira duo alo aas assessment paatum atoomonu ajo enchooki enamany. Ore ake paajo enaitoki airrag kidogo nanoto ropiyiani enkaji. Ore ake paajo ajing' enaaji era 8 nadolta ajo meeta oloipung'ito.
Nara kuna najoki katejo nai kai munda amu itu kintoki adua nikitaa busy pookin because all of us were schooling metii olotii esiai. Naipang alo. In fact naishir oleng tembata fig tree market ende wueji Tenkara. Wow. Nikalia sana na kewarie ilikuwa saa 3 ya usiku amu nilingojea mpaka sapa. Naja kewarie nabo nashomo torrono. Ninjir. Naishir oleng. Nagira aoshoki esimu ajoki kikeni enkaji either taata kewarie ashu taisere tedekenya. Nalo ake napik nkuti kilani orbene just for survival. Napik ilong'i 3 amu 4 apa kaata nakata jeans are o material are. Napik ilong'i 3 orbene material are kuna plain jean nabo. Naing'ua nkulie naijo chafui nanap inchatin. Nanap ele bene naipang. In fact ore ake naipang'ie paa kaajoki caretaker nimeweka kufuli kuja ung'oe. Neija taata atiaka. Etejo atipika enkifuli. Najo nanu maishangara amu kigilai. Tejo oshi Waswahili usitukane wakunga na uzazi ungalipo. Yes. Ore naa dei caretakers nemiarare. Mintoki amodai ina kerai ena natii university by the way kayieu nairori enkera ormaasai. Mintoki amodai ijo abuaki caretaker nimor nyoo. My friend. Ore ake iyiolo ajo eton eishoi mimor ake nkaitoyiok. Yes. Usitukane wakunga uzazi ungalipo. Hero yiok najoki na itu nya nanu ang'amaa. Nalo. Naulokino kanisa naji JCC. JCC amu ninye apa alo. JCC hapa Parklands ya Bishop Kiuna. Nikaenda hiyo kanisa. Nalake nairaguna na oltung'ani ogira aomon. Nayiolo nanu ajo accommodation nayieu. Ayieu nanu nairag kanisa. Naishiraji Enkai mpaka noo saa 5. In fact netii iltung'anak laa keponu saa 5 aomon. Netii loogira aidip. Neeku ore piidipi enkomono nibung'aa enkaik aomon. Neeku kejitoi naake kepoitoi. Nalo nanu naikonji ashuku kulo curtains le kanisa. Nairag tiabori lorikan lorpastani. Amu keetai naa nda main dias oshi. Nalo ake najool. Nairragie orbene lai nairishinye elukunya orbene lai. The next morning I was in class. Very happy. Naituku ake nanu tina washroom e kanisa. Naing'ua orbene lai naing'uaki watchman. Naing'uaki enkiti 50 najoki torripokoki ele bene. Najoki ninye itii enewueji for how long? Najoki I'm fasting. Atii 1 week. Neeku very fast. Nejia atiaka. Bidi paitumia mongo. Na enkaji maata. Ore enda silence ai e caretaker. Ore after 2 weeks atotona te kanisa. 2 weeks my friend. Napuroki oshi esimu. Ya amu aewuo na charge. Na charge te kanisa. Yiolo ajo yeji atajewuoki te kanisa. In fact na charge te kanisa esimu te kanisa. Etii apa enkiti wueji nijo ketii jikoni amu keyieri apa shai tina kanisa. That is what made me survive. Ore ena kanisa naa keyieri shai. Neeku ore oltung'ani pookin oewuo prayer unapitia na kabiskuti ngapi? 2. Unakunywa chai neoku biskuti 2. Neeku nanu inewueji survive nalo ewueji neji Nkara Milk na 30 ake bill 15 kule na 15 emandazi ashu orgali inategemea na prevalence yako. So na survive aiko neja. Najo na charge esimu hata wengine Nokia 1208. Zabala dia kana pim na this next sense na ora bai boya kana nderu wajo. Dala snake. Na ikina na simu te mahali. Na jalu charge kana sioma. Na shiruleng. In fact, na ara walunga neji Prince Cam. Do you know the owner of Talanda? Talanda Institute, Media Institute, Prince Cam. Prince. Paul Mukoma. Paul Mukoma. He has a training institute now, a media production institute. Naliki na shida. Because tulijuana na yeye kupitia the late Lepakuo. Ndiye alikuwa na producers zingine picha videos za Lepakuo. Because of that interest ya media na yolo woshi. Teweji neji meto. Teje mukundani. Na yolo. Na jikonju kumbe remember ila na anisa sininye. He didn't one of the elders by the way. Naliki ajigia wa simu. Do you know he gave me a small phone? Engete BlackBerry. Anapana jibrr. Nabagete BlackBerry. Najalo village ore BlackBerry my friend longana kaara kwata. Nikinje simu sidai. Na je simu njita dage. Nita yamugera simu ikumo. Nita yako line naisho. Simu. Na survive nano. Ejure tankara yanda girai paka oshoki caretaker Jumate ipa after 2 weeks akanisa kana nweragata. Ejo Maasai mwemwa kunyamasa. Na nchakati kile. Nadia kana likinda ajo kemiro vibaya. Naje kinejo, unajua sisi tulikuwa wawili tunalipa nyumba lakini mwingine alienda. Na kuna mayolo because ameenda Uganda kwa dada yake na mimi sina uwezo mwingine yote. So naje kwa wapi? Naje kisai mimi na survive. Nalala tu. Naje kinche wapi? Naje nalala kwa street mimi napambana tu. Naje nalo mchana naenda mchana Uhuru Park. Nalo mchana Uhuru Park tunapokuja darasa. Watu wakienda lunch. Kuna msichana wa Woria, Ediaba Nchumarina mtoto
jo duo apa kenyor ninye nigerokini notes amu mesidai enkaina oleng. Ore enkata nemeetai projector te darasa naa kenyamal ninye oleng. Ore enkata naa etiu anaa dictation, miyiolo naa enkata naa etiu anaa dictation, you rely on the notes being read by the teacher or by the lecturer. Naa kaigeroki apa notes oleng. Naigeroki amu mimi I'm a very fast writer, I can write very fast. In fact naa ore apa aidip aigeroki naarik lunch nkolong'i kumok oleng. Naa kaarik mpaka naa kahepa. Amu ijo kaiba nanu entoki naasaki oltung'ani for free because kadol ake anaa ai etaa aibu. Neeku ng'ura ajo kajoki kelotu ake oldirisha amu ijo carved apa ena nini ang. Ore ake peedoyio te stairs nelo alotu tentoki amu metumoki naa ayeu atijing'u ake direct. Keetai vile imearrange, unajua vile nini imearrange naa kona plot ninye apa kingo kiasi kule classes. Neeku ijo ni carved. Ore ake peelo oldirisha naipotu naajoki nejo twende lunch. Najoki mimi nimeshakula. Nimeshakula nyoo? Ng'ole apa iyie endaa. Kake kaiba aibu. Aiba oleng. Nelotu ore paashukoki oltung'ani enkaji, mimi nikapambana hivyo. Nalotu oshi ore paidip naa nalo naoshoki dii Diana. Ing'orua namba inonok ama mmejuana aje? Mayiolo ajo ng'ae naishoo. Amu mee nanu lotooshoko. It's good to say the truth. Amu ore nanu enkata apa nayieu ninye naa kayieu apa eton aiterunye college. Nalotu nanu najo itu ang'amari. Ishomo apa aing'oru. Atejo aoshoki oshi nena olong'i ajoki katii naa college. Ajo naoshoki duo aiteru aitobir network mbele. Ama airrag oshi nanu sarge. Mairrag oshi sarge. Airo lanyuani. Neeku kajo aitobir network. Ijo dii itu ang'amari nena olong'i. Neton kumbe keeta apa namba. In fact nelotu ometoosho. Nejo ore apa king'orua najoki nena olong'i taadii amu attachment apa ayieu. Kake ore saai netaa esiai ayieu amu aidip. Aidipa. The funny thing ore graduation ai naa kegol esiai oleng. In fact ore nanu namu tenewueji tena graduation e KICC kingraduata najafikiria vile na struggle ake nelauni ninye kuna balance school. Najo meeta haja paitasapuk ena toki. Nekias iyiok, in fact naa kira apa iyiok like 6 of us iltung'anak laa kiyiolo ajo we are very yani Enkai ake nagira struggle mpaka yani mnajua. Iyioloi ajo likae tasat le Kajiado oiteka ninye iyiok amu kiboita apa entito enye. Neasita entito enye tourism. Netiu ninye anaa ninye mpapa lang ina olong kigira graduate. In fact ninyang'aki iyiok maua. Yani maua inyang'u taadii maua nji. Neitoki arik iyiok lunch. Nerik iyiok ewueji neji Cedars Restaurant te Dennis Split Road. Karibu Royal Media hapo. Nerik kanu taakata kishomo iyiok nena hotelini. Naa kijokini open bill. Yinya entoki pookin ore ninye tenilakino atumuta nikimpaakaki. Neitoki aisho kila mtu nkeek. Are. Enkai ino negira I will never forget. Ore taa piyie aoshoki Diana naajoki nejo kanyoo iyieu naisaidia apa. Najoki kayieu taadii nanu esiai. Nejo wou siyie Jumatatu mairoro. In fact nalo Jumatatu. Ore paalo Jumatatu naajoki nejo ore tee nikinko amu mekure naa saai attachment iyieu iyie. Matos oshi enkiti attachment e KIE. Naa ninye naisaidia oleng te editing. Ore voices naijo napa oonkera naifunzai te darasa nailearn tinewueji oleng a lot. Napa radio madarasa ya redio. Ning'ake eji tuko na shule fulani hivi. Hizo editings na voice testings naaret oleng. Neeta nabo naji Dorcas naa kajo keton ake etii KIE ninye naisaidia oleng. Naibung' ntona oleng teine wueji te editing. Ore paajo alo KBC ijo doi kara sharp kagira ake aiko nanu kagira ake I sail through. Kinchooki ena intern kwanza. Atiaka naa Diana metii taa esiai. Yani entoki oshi nanarikino nelikini iltung'anak. Naa ore siinye kuna kijanani saai kuna kera ang' ormaasai. Wacha speed. Wacha speed ya maisha. Tapala speed ya maisha. Ishu nkailong graduate alafu niyieu nikingeri Jumatatu. Tapala modai. Taina modai. Shina ilo mikingero papa ilino. You know? Naajoki Diana very honestly. Metii esiai. Tenakata. Naajoki kaata ninye volunteers aja. Okuni. Aata Nashipai. Naata Julius. Naata Tuali. Nejia atiaka. Steven Tuali. O Julius Kuyeni o Nashipai. Naajoki aata volunteers okuni. Nejo ore iyie ninko ama yiolo enikununo. Kaya nanu enaa atachi. Neeku nkubali mikingerokini ena ardasi atachi.
nalak 700 amu 700 apa nilak amu iyiolo lake nalak 700 paaku atachi kake yiolo nanu ajo esiai ayieu paa kirura naa enkai mirura menya enkai orgali naigeri nanu itu aidip attachment for your information. Thank you so much. Wow, olaing'urani le Mary Supecho kinotito show sidai oleng naa kajo saai are but kajo kipuo part 2 in part 2 amu etasapuka naa kayiolo ajo keeta entoki ninoto tena interview Samson etu apake ninye inyiototo neeku journalist no keeta process naimayie. Mary Supecho, inspiring lives.